page 124 et 125 ka tafsir Quran de sura 5 la dali uhilla lakum dagina nama on saydul bahar e mbarodi dinka baharu wa ta'amuhu nyamete mudum mata'al lakum ko nafore wonande on wali sayyarati e wonande surtout setebe ben bi mana voyager be wa hurrima alaykum kono non harminanama on saydul barri barodi din kanjorndi ma dumtum huruman an tanki don dumi e hurminanagol hajji o ma dum umra on wata ullahu le alla alladhi on allah jo ilayhi ko faade kama ko tuhsharuna on ko moboyte don ta'ala allah wadi al ka'bata suudu kaaba ndun albaytal harama suudu allah hormantendu ndu qiyaman ñiɓirdu linnasi wonande yimɓe ɓen washahar al harama e lebbi allah hormanteji ɗin wal hadiya e neldaje ɗen bimana nemoraɗi ɗi on tigi fiɓi ɗin ko neldari naɓetendi ka kaaba wal qala'ida e kolmbaɗi mandinaɗi ɗin dalika ɗum ɗo li ta'lamu ko fi yon andu anna allaha no allah ya'lamu himo ande ma fi samawati konkon ka kammuli wa ma fil ardi konkon ka leydi wa anna allaha e fi yon faamu wonde allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko anduɗo ilamu ande musibɓe an julɓe tedduɓe anna allaha wonde allah shadidul iqabi ko tiɗuɗo lette goy suɓe ko wawlon suɓe ko huwon wa anna allaha ande no allah kadi ghafurun ko yafotoɗo rahim ko yurmeteɗo kono ko wonande on tubuɗo wota on joɗoɗo e bakkatuji mun ɗin ma ala rasuli fawakine laɗon illal balagu si wona yottingol ɗum lew yottini si o maayi karama koɓe hande ɓen kamɓe kadi fawake ɓe si wona jannugol e ɓangingol e wajagol feññina wallahu allah ya'lamu himo andi ma to biduna konko won ɗum feññinde wama tabtumuna e konko won ɗon suuɗude himo andi qul wi'u la yastawi fatata alkhabithu ko soɓikon wattayibu e ko laaɓikon walaw ajabaka haysi hawnima ammo anda on kathratul khabithi ɗuɗugol ko soɓikon ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi ko laaɓikon ko fanɗi o ko fanɗi ɗinɗi ɗe ɓondira nanda yaada fattaqullahu le allah ya ulil albabi kono e jomiraɓe haqqillaji la'allakum inogasanon tuflihuna on malnoyte ya ayyuhalladina kono e ɓe amanu gomɗinɓe la tasalu wata on lando an ashiya'a ga'i fi piiji in to bida lakum tawdi sidi feññina nama on humpitama ɗi tasukum mettay on wata on lando fi majji awa wa in tasalu sababu nuzul aya on no wodi wa in tasalu so landike anha fi majji hina yunazzalu alqur'anu sanga alqur'anare nde jippoto tubda lakum ɗi feññinante on goy afallahu allah no yaafiki an ha gaay ko feƴƴi kon ko landi ɗon kon fi muɗum wallahu allah ghafurun ko yafotoɗo halimun ko muññiɗo kadi salaha gomɗi landinoke fiiɗin piiji qawmun yimɓe go min qablikum ade tiɓe on thumma asbahu refti ɓe wonti biya saabu lande ko ɓe landi kon ɓaɓe humpetama kafirina heferaɓe ma ja'ala llahu allah waɗali min bahiratin immorde ko wiyete kon bahira wala sa'ibatin wona ko wiyete kon sa'iba wala wasilatin wona ko wiyete kon wasila wala hamin wona ko wiyete kon ham ɗiɗo mummunteji nayi allah waɗali dalil e ɗiɗo wonde ɗi ñamatake on andi al yahuda en nasara no wi ɗiɗo ñamatake jon noon kon ɗon firo ɗum ka fensutugol ɗum sa firiri no mi firiri ɗo ni no selli fensutugol ɗum ko wiyete bahira ko ngeloba rimumba deedi sappo ko ɗum wiyete bahira ɓe inna ye mbanɗon ɓambanadi entere boyi mbanɗon harmiyo en ñamumba harmiyo en waɗɗoma mbanɗon koye terte ha ka mayiri ni wo ko wiyete sa'iba ko ngil dammingil noppi muɗum seeka ɓe inna ɗum ɗo ɓe ekkitani ɗum ɗo ko fi sanamuji ɗin ko sanamuji ɗin jeyi ngil dammil ɗo ko ɗum wiyete sa'iba ɓe inna ngil ɗon kadi harmi ñamegol ko wiyete wasila ko mbangeloba ma ngil dammil ma ngen nagge rimumba deyi tun ha timmini joyi hino jokkidiri ñale miññita ñale ngen kadi miññita ñale inne ngeɗo kadi jokkidira ni en intérêt o ngeɗo kadi ñametake ko wiyete ham ko ngaari ngeloba rimindi deedi sappo bimana hara ko kayri ƴawi e hoore mba ngeloba ɗa ha mba rimi ko kayri kadi ƴawi e hoore mba ngeloba ɗa ha mba rimi
ha timma ngeloɗi 10 ko ɗum wiyete ham ɓe mana ndin ngari ɗon kadi ɓe nandin kadi har min ñametake Allah noon ka demanti sugol ɓe ɗum Allah yiɓe fene ɗum ɗo fo Allah waɗa dalil wonde ñametake ɗum fo no ñaame walakin alladina sukuni tum ɓen kafaru yedduɓe yaftaruna hiɓe fende alallahi ɓe liɓa e hoore Allah alkadiba penale wa aktharuhum ko ɓuri hewde maɓɓe la yaqiluna ɓe marawni haqqille ɓe ala peesude ko ɓe woni wolde ko wa idha qila lahum si ɓe yetama ta'alaw are gollitiren ila ma anzalallah faade nde ɗo alqur'anare nde Allah jippini wa ila rasul e faade o ɗo sunnane laaɗo qalu ɓe jaabo menen ɗo hasbuna gaynanimen yonanimen ma wajadana alayhi konko men tawri e hoore mum aba ana babiraɓe amen ɓen menen ɗum goynanimen Allah inni awalaw kana e haysi laatake aba'uhum babiraɓe maɓɓe ɓe la ya'lamuna ɓe anda shay'an hay e hunde wala yahtaduna ɓe feewa ya ayyuhalladina amanu kono yo gomɗinɓe alaykum hino fawi on anfusakum wonkiji mon ɗin la yadurrukum lorrata on ma on dalla on majjuɗo ida tadaytum so tawi on feewi kono noon ko sarti ko so tawi on feewi on waajike kadi ɓe feewali ɓen on haɗiɓe ɓe accu ko boni kon ɗon haray ko ɓe ɓoyli kon haray lorrata on kono so on feewi tun on fanki on haɗali ɓe ko boni kon on yamiralɓe ko ɓe moƴƴi kon haray ɗon ko ɓe ɓoyli kon lorray on ilallahi ko faade kalla marji'ukum woni ruttorde mon nden jami'an on dendangal fayunabbi'ukum o humpita on bima kuntum sabu kon ko laati ɗon ta'maluna e ɗon gollayno ya ayyuhalladina amanu kono yo gomɗinɓe e shahadatu baynikum yo waɗe seede hakkunde moɗon seedintine hakkunde moɗon ida hadara ahadakum si tawi goɗɗo e moɗon si hewtitike goɗɗo e moɗon si nangi goɗɗo e moɗon ɗin firoji fof no selli almawtu mayde nden hinal wasiyati sanga wasiya nde himo wasiyo yo seedintin ɗon ithnani ɗiɗo dawa adilin hara ko joomiraɓe nunɗal minkum jeyaɓe moɗon onon julɓe ɓen aw akharani ma woɓɓe goo ɗiɗo nunɗuɓe min gayrikum tawɓe wona e tana moɗon jeeya ɓe mana jeyaɓe kal yahuda ma kan nasara in antum stayuni onon darabtum hiɗon yahude hiɗon jindude fil ardi ka leydi fa asabatkum nangi on heeɓi on musibatul mawti masiba may nden mbi mana ɗeɗɗere mayde nden haray wasiye kono noon kadi seedinti noon nde hiɗon wasi harana onon tuma wasi ɗon on tun tahbisunahuma jogito ɗon ɓe min ba'di solati ɓaawo julde nden fa yuqsimani billahi ɓe wondira inde Allah nden inirtabitum tawi on sikkitike ko ɓe yottini kon ɓe inna la nashtari bihi menen min wattitata wondore amen nden samanan coggelel fanɗugel walaw kana hay so tawi woni laatike dha qurba ko joomiraɗo ɓattodiral wala naktumu min suɗata shahadatallahi seede yagal Allah ngal innana minen idan on tuma laminal athimin haray men jeyama e rondiɓe bakkatu fa in uthira si tawi woni ƴellitike tun tabiti ala annahuma wonde dow ɓeɗo ɗiɗo waɗaɓe seede istahaqqa ɓe jojjidi ithman e bakkatu ko ɗum woni e toñugol angal nunɗa fa akharani aw haray ɓeya ɗiɗo yaqumani kamɓe kadi yo ɓerɓe daro maqamahuma e place mo ɓeeɗa darino on min alladina immorde ɓen istahaqqa ɓe jojjidi ɓe handi alayhim e dow muɗum al awlayani ronugol ngol fa yuqsimani billahi kamɓe kadi ɓe wondira inde Allah nden ɓe inna la shahadatuna wallahi ko seede yagal amen ngal a haqqo ɓuri hanude min shahadatihima di seede yagal maɓɓe ngal kamɓe wama tadayna min jaggitali min inni ɓe yottinali fo hara ɓe yottini fo min toñataɓe innano minen idan on tuma lamina zalimin ko min jeeyaɓe toñuɓe Allah daali dhalika ko gerdugol ningol adna ɓurata ɓattinde an ya'tunde ɓe addata nde ɓe tottata bi shahadati seede yagal ngal kamɓe waɗaɓe ɓen seede fewndo wasi maayo on wasiyoto ala wajiha e dow bange no feƴƴiri noon nettara ɓe ɗuytali ɓe ɓeydali si ɓe huɗata Allah aw yakhafu ma away ɓe hulay bete awa an turadda nde ruttete aymanun wondore goo ba'da aymanin ɓaawo wondoje maɓɓe ɗen wattaqullahu le Allah wasma'u nanon wallahu Allah la yahdi o fewnatal qawmal fasikina yimɓe fasikiɓe haray ɗe ayeje nayi ma ɗum ɗe ayeje tati ɗe sakkitiɗen jangude ɗo ilaka ya ayyuhalladhina amanu shahadatu baynikum ɗe ɗo on wawi famude ɗe ɗo wosi explication waɗama moƴƴa ɗulle o darsu tafsir Qur'an de hiɗen haldi ɗo qissa ala ɗo fensutugol ala ɗo ɗo ko fi amen mene wonɓe ekkitade ɓen ko ƴiri angal e firo ngon kala fa ala ɗo fensitanede aya on anda sababu nuzuli makko on fensitanemo moƴƴa yo yiltito ka tafsir al-Qur'ana arano mo mi adi firude ma ono dalanka numéro